ye nyamie ye yo ye mama nyamie ye kanvu nyamie i sorti stress konke ma i kloye akunda oblawa Jésus do mainu o ma pakun sram pake ye kloye jaso pakun ye ti ndenga o nyamie de okan iwe untunkun nkpan fleo anangama temisu na fandenga awan njombesu nkpan fleo demi manklayo sanga awan njombem ali abokla kema ne okpan flele ndenga akani mita uson dembesu njasu kongwe mbuson dembe akunda anangama ni okunu fuenti na tiemi anie ma egoasi Jésus do mainu o mancien yefle ema mingabo ye oma ekantik gwe ifanzolie yakon ablesien onignon Yesusu ane kantiki ablasan one nyon. Ablasan one nyon. Ma etu ekunu pekun ma yesosukpa. Ablasan one nyon. Ma etu ekunu pekun ma yesosukpa. Ma nyamie onya kanvule. Ma kanvule owe nyamie ilie. Jésus va sous le haut aunge. Aunge ya le ni afemu. Blede nous ni to sous la filege. Ni aunge ale ma gede. Aunge chulo aunge. Aunge chulo aunge. Akono papa do mi te ko ma ge. Abi ke no ma u ba mu se.
Alléluia. Ma kanvle owe nyamie ile oma yesre e babanga bonia e anya suke ofa anya ofa wala nyamie san ma isre nyamie oni anya isunia foi. Anangama esi yemie kuri. Le macho afien no enenoma mesu. Esa sori o maman. Anet yo 1500 baba be aso. Mo kumba kinge oduma nya fure. Maga baba e ke baba e o awe san o siebe kura ba. Wa wenga wa yo boma Jésus duma mon fin afite ikrainga. Jésus o tia ibalio. Oduma no tia Israelio. Amen. Siema egoasi. Oma blendong asu ewati ndegamo jom nyakon ablanani na imakon okankle. Iwe na anangama ase. Untunkru nde yasi kpa. We na anangama ase. Mula su fima likengabo oyoma mi ivie fisule. Oma sakabo nyamie olibe ofamaliye le motwe afienu yula su fima so samu. Iso tisra kon wasi nyamie unye ala nyamie nyase. Oni sasala kabo nyamie o sasali ole motwe afienu. Oni osubo nyamie oni ani. Oni walo busubo nyamie oni ani. Ama nespoku ala nyase. Mama ema nespoku yesi nyamie unye. Bakun ela nyamie nyase. Ma ela nyamie nyase. Estranha me bakun yesi nyamie unye. Oni sasala kabo o sasaliye. Oni esubo oni anti. Ma ela nyamie nyase. Ma yesi nyamie unye. Yele ka nyamie nya otikpa. Na ma ela fili ke kabo obe o ma yembesu. Ma ela nyamie so nyase. Si o nyamie unye. Jésus de moi. Awala nyame nyase ku. Awasi onyame unye ku. Blenga yo ni otin je tole ble. O makan je nto dan ye un saka bobe sen Abidjan nou, saka be sen Côte d'Ivoire nou. Sanga en so ni ba nyame o sasa o kan nyine sa. Nyame o kata osu. Okata oji oni ombambe su nyamie oni o tremblant de klasu bala sma tia won zium fasanga saoli nzu fasanga saoli senga alie nyamie o deli wongwan nyamie plus ma ata wongwan inu so ti ala nyamie yase asiunye oni akulie kabo oji nguro oli kanti mai la nyamie yase ku yesi nyamie unye mai tue ku kwa la nyamie yase. Senge anangama osasai baba nyame kuli ko kuli ke fi ayuma he baba nyame se alama wa se wesi mahe se alama wa se wesi mai sati esu mai ne su la wa sinyo sati esu mai ne su e kanvu e yi wa ye ke ati nyame bo ati oh ma moyole oyole ma kanvle oyole baba nyame kuli njenga bo buswa mbe so am sanga baba o mamu o sakba go besu nakabe gabe la baba nyame kuli patra beto senga envembo asienti baba nyame kuli o yu yesu la wase yesu yo demanda ku Jésus de moyenu makanvle oyole titi Jésus de moyenu yesi nyame unye ku ila nyame nyase ku yeleke le motwenga ba osenlile yonke ngabo tibe pese résultat be fiteli
ma nyame okmle suma ye mavie eni amanvie anze ye kunu bavie onyeni ma wala nyame nya se sonsu esi nyame emu ye sran vie kusuma awale wa nyame na seke osi akunda gabo obu imbabe nwo na akunda te oti akunda pa isoti ngabo anyeni ka fa kanisa won saklanu ma ila nyame nya se ma esi nyame onye so ti ala nyame ya se ku atu akun ayiyaye oni bepe singa ma fa mani owa anza oniama wanti ma ne su pa ku ila nyame ya se oni register gabo nya ni bemu Kama nyamenti akuye fenti se wen ele ya se Yesu vie me ya se la senga ye wala ya se kunpakun ye janale so ele ya se yeleke anuma sin yele yam sokrolo ye babamu ye mami be yali yeleke benga bo nyamie okulu suke be fite da be wakle like kun e papa Xavier pasteur Felicia nyamie okulu me fite li kokun ko bo de mvle anze Côte d'Ivoire nous sans kla be yali lo nyamie fale be wali boku nyamie fale be bali klama isoti ala ye nyame nyase ko fa kanisa okole nu sasa o bale nu sasa nyame o sasa liye ko kungabo oti anya iso anyanseni klama watu ekunu ela miase oni ngabo oseni yam sukrolo ma emaine supa ko ela nyame nyase oni e pastor ngabo befite de benguanti ma ela nyame nyase Yenga bo nyamie oyeli enti yese pasteur que oboye so ikbole bakun ofa la enyamie yasi esi nyamie se la wase oti Soudan afi engwan enyunu kole e aromenu e klomesu oni sa fanfanu nga ebeni asono ingwanu san fi okradi me so juma dandaliemu sanka nyamie okumbache Omanglamo e wa so asan inu esumomo inu anso e maya nyamesu e la wase famille jeje de maino nyamie kura ni ele moni e sasale baba ye e la wase oni eli kan yele klama makanvule oyole titi yele kan son fata e mie jeje Christ de maino amen 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 ibona e mama nyamie ibona e nyamie nyaye e nyamie nyotipa kanvule oyo nyamie ile Isina yasu e anyansu ese baba anze ema mingabo ilo tolie beklelisu 4024 HA ke besa amiona oki ilo tonkan 4024 HA o manyamie vle manyamie I anjwe oni amtranda pa Jésus du mainu nyamie oselike be kola ba so atroba fe beble isi pakun osikebe isoti se ba nyamie nyuru ma eji akrunjwe ma akrunje osie nana David selike otimi akrunjwe kabe sengengo nyamie iswa inu yaleke dokumba kabo edi nyamie iswa nu do so oti patralele do yakabo eko di nyamie eko di gwasulo iso ti di akrunjwe afi nyamie ngabo yo otonzwe nyamie ngabo ebo via
nyame nga mo asike wo afei nyame nga bo nyoka akma aflei oteosu nyame so inyune wa ba iso ti dia kunjwe oma o aja so pe kun oni ma ga bo ole aelike atonu abomwaye afamei ma ja so pe kun e ni ma belike. Alléluia, 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 alléluia. Yo, ye wa toto e sakpa ku emi amaka bo emi aye, e belike. E ga bo asamianti ba kwa bama anda vebe wa bloki be manu. Manya mi isura la oni amutra lo na pa Jésus du mainu. Yo le. Si abonda afaye nyamie ilike. Abonda afaka bu nyamie. Abonda atu akuru afama manyamie. Ma agile awe nyamie. Alléluia. Gloire à Jésus. Yo, si un blague à wajuke etodue, ifa mama nyamie etodue, e jinyame yaye, afinyamie oklo iso, ima oklama maleke kodrosa, isoti ke mamimu bewato due, ma ekla etu eklu, bakun iso suka kun ikavu nyamie ka nous fatansa. Alléluia. Lalo Kenya miankre okre o lalo ella eti lalo Kenya miankre lalo ella eti lalo Kenya miankre Okreo lalo ella edi lalo Kenya miankre Sravie mu me uma bao nyake si nyamia ma obai oti lalo Sravie mu me nyama juma nyake si nyamia ma jumai oti lalo Sravie mu menyama bien o ni akesi nyamia ma o bien hoti lalo Sravie mu menyama laule ni akesi nyamia fa wasie hoti lalo lalo elie eti lalo Kenya miankre okre o lalo
Yala fue mola, tu tren,
fengola nutenwe. Oni sangola kanga be kwala la nyamye kukube. Yala fengola nutenwe. Oni sangola kanga be kwala la nyamye kukube. Nyamye kukube. Nyamye kukube. Abraham nyamye kukube. Nyamye kukube. Nyamye kukube.
Umbuke okulu joli dana so abunda pa mama nyamie. Ye jaso ebonda mama nyamie. Ebonda ye kabu nyamie nyamie yaye. Bless asiansua e fa blesson e fa mama nyamie. Moi c'est sera concili que ngaba nyamie oyomeni. Besu kanga so fo enku. Isoti makanvle o nyamie le ma egoase Jésus do maino. Manyamie isurale onietran yeke afewa afite ngaboti wa samie ma ikla inoya Jésus do maino oma blendo ngasu yo bisa be kula kabo ande otime wulule be wa wulule kikri israbe pake be jaso na esibe anze kusuma atidi nyamie nde kpakun ande akpuni suke mfami gwan fama nyamie aze asedike ason gabe kole nkovie anele nkonko ni awo ya fie asupe no asen awo ya fie yo isofa be kula am jasoma esiam awo feble yo eni amakabo am jasoli le pasteur oni ibo son frère mbe famille anien be fa ya mon balai Jésus do maino manyamie isurale oni amutran omasien isram pake amugoase ble kon waju pakun e wasie unpa oma isoti isram ke amugoase blenga nule yefle emaminga bonyamie okbelike andeye oma ile motienu jasin ifle ke isonu oninda bole. Alléluia. Nyamie strang pa mu nyamulike ngle mu Christ Jésus du mainu. E nyamie yoti pa. Sonti ke be nu edi akundwe. Ye ikla ngabo kusuwe oli kavie. Bosanga nde mone chengle mu asonu nga esue po bwede wa a olo asunya. Anyo motina bavie. Ma nyamie undwe sa nyamutran emi Jésus du mainu. Sien esu ele mokwenu jasi mubesu isina yasu jasi mesu e wafle mama pasteur kra ija no granfwe ndeo inwa. Alléluia. Seigneur mu nyamuni kengle mu famille sans Jésus Christ do maino atimi akunge ke ngamu ngle mu yesa ngatengu ayole anmasi eboli gokun eselike kamo biaki ma menu biaki si ma menu ofata ke e ukabe be un yakile nga biaki le be ngwa kanle nu e ukabe nu isonti e ma pasteur il otili ke klefwe e il kele ngo kliole oni yole balo bole giotole ngoti klen bole ni ngingamu yo klebe o le so apaso amobeti soli ke klefwe isonti yobuli akunda ke kamo biaki ma menu on fata ke iso ningemu quand j'ai besoin de sukulo dongasu on fata ke comment e afiwa o fakle e mamu koko ina be vacances kan abe yaki benu o ay ma ke bia tranlengben senga bia ka bia son likenti iso ti di ke ngabe clean o soni ole wa wule nu able sile e klo lo able ngabe suensi be siye be vie ma vie merci on bia klebe agemle pele on ngba ngale be klebe sodi en sublo fo que dans traditionnel o kun kan plo fo able sile ole ngba fle me si chene iso able sile die ole o kun iu fla ole kun yole klembole
ole ngabla fo que percussion okun a okobole ole bia swing bangale bia so a okobole be so ngwa diwa isongba otike oson sanga be so bobo otidike akpaso blue ya be so oni nga sai fa be uka imamu lele nga be ko sukulu vacances fa vie nga fa be ko nga eseke imam bia so ni kekun okun kele kunga nyame fa lo o wa kunu so so like atrekpa ivio nu nyame ma o jingloma enwima ekura tinge so samesu isatema ingo mo kingi na eklema meduma ye ble onino ebebo anglo ngo ye inu il est ablassant enfin que jouer il est bluni ngla inu ye be soin de question ko fait anglo nga il est ablassant enfin que anglo ngo ba le mo soin jouer il est bluni ngla e be soin de question non si ka on fata ke etani otiko do kun ablenu e fa soin de ke akpaso blue mo e kingi la kuna ka on ma me soin de ke vie c'est à son vie là on passe passe froid c'est trafoué nous éclair duma ande ku so wu na nklo duma manyame o kai famille sans Jésus man mo iso amen esu e jasimu besu sien sa u flenga bewe sa nu mu ye ma ya kundan tranwa ko ina etrasa so mu be ati eba kwadio be na boti eba ba mi akpaso awon so arek mati isu pe esi so iwon ma eba ba mi kra besu ti ke be yale ngabo e be ya afwe nu ambo son kan national yo afwe blesso ke be se ke jeu ichemba ablasan boy fagu utu ikemba nine ye esimu be ya ye ni ye be koja sukru danga boy o yam sokro bo be fleke lycée scientifique lo ye baba mbe ya e be klebelikyo ye isina tran blesso ibo ni fatake atani sika kotokumbru katani kotokumbru soy ola wle oni fruanga boy akonya bena kebe klerike so atraviase ikra soy o kotokumbru inu akpaswanga bo soin jardin d'Eden be kusube oma esi oni eni kranga boy be aja bo be aja jale sranga boy be jali nunyele avril srai mai srai oni juin srai be kranga boy be jali sranga boy mbobwele inu bele ble bo be yawa fan otike be di be aja so yi anniversaire monenga boy o abalo boti juin srai chemba bruni san kebe se kendo swanu do nsansu asonua wa ye esini ni somu be ya ye be di be kensonyo yo ko ena kenso isiesele wa yo pa wa ye me na etrembo savia to anu na savia on toman oni fata ke atani sika kodo kunyo pono blanc sieni nien ye be tani so katani kodo kunyo pono blanc so be fabe siesie blesso yu ningemu se sranga bo anyojia mtili ya mwani ya mwamu tranu vie oni fata ke asonu vie tablinga bo yo asonu ikunlo bo ebe ba ni ma mi vie meolo sajulo bejiji sasonu bekle amu jepse ma paso ankusu wa manya miemvle isuti ya idalika ko talwani gba flem belika kebe kusu be yale bo son kan national kusu ole sranga boy oswan utu ikemba na bo fagu ikemba mo kwen ye anyason be ya ye genwa sansu ya fwen eko anyasonyo isina ya kra tremble so inu oni fataka tani sika kodokunu katani kodokunu oloto pa ni ola ore onumanu be wa siesie convoi kun asonua moti Abidjan paswa nyosu ilie isonti ma emiae na tremble so ibo ngalien oti sanu flanle e mami be akpaswa be soukpen président de la fête massi e moso iwan manya miemvlen kususuti ye idanko e mami mu belika kabe kusubele be yale blevie ye be blevie so kabe se ke jeu sra chemba bluning blanc bo fagu chemba blanc ni mo kwen yam soklolo ye beja an yasonyo isina tram anjaso inu kale ngwani fata katani otisika kotokumbru katani kotokumbru so oloto pani olike dile nu isonti ma ema mimu ma ebo mandre ko ena ekla tremble so ibo duma klele onu isonti ma emiaye na esiesie na tremble so inuvie alleluia
Akpaswanga kusubo beti asonu ihu ningemu besiesie wa direction des cultes. Be wama nyamien vle isuti ngali oti kingi siesiele ngabosio asonu wa yeleke moneke krakra kebe seke sraku I moneke kasien oti tidele moneke ke sonti ja symbole ble ye o ja symbole afwe inu afwe ni fata ke kra eko na eko po ja sin paso eklebe ngabo ebe ni atima isontima emia yi masraku wati pobwe de asonu nganu abai kanya mie ija sin fe som fa kle sraku pe kun ka be seke moneke kasien boti sraku nulie fe so sra na mu bla kebe wa kanti dele ken so yunde be fa kle e wike okra kaki sra vie anwure ma nwure ngabo ebe tikete wa be so kra tike na ba so nyamie nde inu haleluya yengali akusu siesiele kun ngabo asonu wa kebe seke jole ken kra oni ya ken kra masule isukru yakpe o asonua ndoswanu do nsieni bue bo faseke do motwe oni bue eyawa beklelike pokun be sre be mai oti kingi e wike juma metiele ma blena ya tramp anja so mebo sange mioi siesie o domu na nya ble kebe seke jole keni yake mai bla na beklelike ko ena ekra enyi na yakura suma ngabo nyamie kpli okundenti mlake kura kusu kebe seke domo twe lelebo mindi faju ejawa baku esre nyamie eson eumbo akpaswanga kesa to esubo benia elika direction des affaires sociales be wama nyamie vle isuti keke uruli jensranu lele ngabo faju ande ichemba ablauni nyo kale ngabo ni fata ke toni otisika ponu ablaon oklate kango sanu fanani anu sa uma savie wre anzo bobo asiokunke akasien ka sonu vie esini eni vie me ongwalo mai matambe pokun bejiji nukle ko na ekra e wa fanga e yo na ya tani kale so na ya kra suju makpaso isunti yesie ngabo we sanu oyema fe isonti baba pastor Kra Daniel wa manya mienvle isuti ye ma oson ekra enu yeleke esilie ngabo so kwasi kwajo e baba so oti eni abian oson kwasi kwajo Fabrice ici eni abian so oti flambeau pekun yo o cellule ngoson elishama inu anangama vie ofadeli esison esanu e baba so anmasin je stranga ichemba brunin san ye esison e minya mien ofafleli yo beklewa ke esison afengo wesu wa chenu aunyanu ye baba so ofasakilio jajale ngabo e awrufu e majajabo be fa esi ise ye o ye ya ngabo abale boti je strai chemba ablauni so bekoji esi so ifun yi igevi fun si ore so anu lo ye be fa beko aunyanu ye fun ngabo suisu boti je strai chemba ablauni mokwe beko la esi so inakasien manyamien ofomvoye sien manyamien ya ngwe sa yo ni ekla otran kai fi wa boy fite boti srankun ya samia boy ti akoko asunkwe ngwe manyamien nunu imwe ye ma surale ngwa esuke bole ofwe sa Jésus du manu amen. Alléluia. Yo banyami owukai na jajalenga bo bifime jajawany yakla na timbi sule mokwe afimti omagabo we sanu yele emamilie yawo aya boti esi ngabe fle kwany Augustin ini inwa olanya menyase osinyame unye yeleke otoli tukpake afwe nsan oma tukpake so o vie nu oma farake obubu ogwa senge amusrele oni kmafle gabo am kmafle nyame blen do klasunti nyame okme suko kundonga su wa isoso wa ejojwe isoti ola nyame nyase osi nyame unye onisti isatisika kurokun blue bakun ye tani complicon fa ukasu ola nyame nyase makanvle owe nyame ile oma
Kangabo emami of a fiolesa, Yameden seke, amun get bakbangabo amunye, ingabo ti bursusakba, amfako gwe I miss anulo, nama alietulo mlomlo, am sati ningem, am samsob enia, samatike manyamesula anwa mama amu, na isonge aboboma amusuke, munamion. Itiema ibaba koto Paul selike, masrakon. Ili kengabo obuya kunda kese ofamanya mien otikba ofamanya mien nama oyukunbosu nama oyemielesu isoti ngabo afabalike afamanya mien ngabalike afalanya meyase isroka jasu kwa afalike so kwa alanya meyase on ngabo famali obo aso afamenti ma ifangabo isuzunka ifai manya mien ifai tranu kwa kungina le kwa lanya menyase maila miase on ngabo ifable nyamien. Makan vle o nyamie oma gbogbo ngabo ini ma blam belenu le igwa kelemu beku ngabo oti vitre ngabo ini ma bien we jinjisin le oti yebrusu begwa le ma yesu servidor be jajale su beku iblawe ayi ngabo nyamie o fawlali no yenu ke yi suru nyamie Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla likenga ebuya kunla ka e fame yotifa e fame yo na e kunbasu na e nyale su afisanga Mama nyamie like profeso e kungengo Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla likenga ebuya kunla ka e fame yotifa e fame yo na e kunbasu na e nyale su afisanga Mama nyamie like profeso e kungengo Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla likenga ebuya kunla ka e fame yotifa e fame yo na e kunbasu na e nyale su afisanga Mama nyamie like profeso e kungengo Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla likenga ebuya kunla ka e fame yotifa e fame yo na e kunbasu na e nyale su afisanga Mama nyamie like profeso e kungengo Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla Nyamie kloka e melike wafa benisu enya e kunla likenga ebuya kunla ka e fame yotifa e fame yo na e kunbasu na e nyale su afisanga Mama nyamie like profeso e kungengo Kaeni abelie abeli saka moiri ile nyamie salino au kae ile nyamie fama o Kaeni abelie abeli saka moiri ile nyamie salino au kae ile nyamie fama o Kaeni abelie abeli saka moiri ile nyamie salino au kae ile nyamie fama o Kaeni abelie abeli saka moiri ile nyamie salino au kae ile nyamie fama o Wafaya abeliwe 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 Kaeni abelie abeli saka moiri ile nyamie salino au kae ile nyamie fama o Kaeni abelie abeli saka moiri ile nyamie salino au kae ile
solimo. Ao cae ile na minha fama o. E wafaya beliwe. Wafaya beliwe. E wafaya beliwe. Wafaya beliwe. E wafaya beliwe. Wafaya beliwe. Kani abelie. Kani abelie abeli sakabo yili ile nyamia solimo. Ao cae ile nyamia fama o. Abeli sakamo yili ile nyamia solimo. Ao cae ile nyamia fama o. Kani abelie. Kani abelie abeli sakamo yili ile nyamia solimo. Ao cae ile nyamia fama o. Kani abelie. Kani abelie abeli sakamo yili ile nyamia solimo. Ao cae ile nyamia fama o. Esi anangama nyamie nglamu ye faye satin gemu e blusu ni ye kelemu ye faye bleo anangama nyamie ya kina sono faye oduma dan yorelike fa di oduma yisu o maga be yilin kusumai mo ra pin besu be aro mesu be juma mesu be ma mesu be jimu be umu be sanu sram besu jeje duma enu tike anwa be tin wa mu ma be unjo be fon kenga o si olei makba jaren jiralo jeje duma enu nyamia ila wa seninga mayoma o mamti mo wa seri kese eyi na se esawe niai e unke ati nyamia sakpai ma onden okbesu o ma mengwanu jeje kri duma enu ramvle suma kanvle nyolie e mie san jeje duma no amen. Au mama anangama. Anto jo flakun. Au mama anangama. Au meme isufa na ole fuem be anjanu. Israel fuemu. Ma amu kulu jo nyame bo yili amu iduma inu. Ngabo susu we. Ma siyon fuemu be pajabe. Hallelujah. Ma siyon fuemu be pajabe. Be famille inti. Ma be siable. Be bo flenya mie. Ma be tube klu. Be be gru. Ade sango. Be to jube fa mama nyamie. Nsansi sro nyamie be jwe ngamo be tolinsu. E wen se sran konsi likira bo nyamie oyo famille. Nyamie suleng oti anyabe ulike. Oma ma esusu. Nyamie vle e amulike Jésus do maenu. Nyamie bo ole ingwanu bo ni ingwan sui oni fatake ememei. Ngle mui ndenga bo owe inu bo oti dwe bo etoi okan like kunde ma esi suna etie ndenga bo nyamie ndenkan Jean netre blunisan iwa ablasan onina Jésus c'est que ma amo umla ufle ekun wafanga bon fa kloli amoi an klo amo viengu so alléluia amen. Corinthiens qui cline netre blunisan iwa blunisan iwa sien liken sanga be kamu beye nyamie sous la filet be la boy fa gwa nyamie sous kokun nyamie ni strombe klole sanga inu dain yole nyamie ni strombe klole alléluia.
nyama ba wunde ani be kwasi ya nya Jésus nous ya e baba Thank you.
wa fa ngabo fa kloliye ekusu ekule unso ka ekule unso ye même frère be unke eti Jésus ils sont enfants ça quoi Jésus tient ma eo afan il tient ma ya c'est que oti ulengbi il tient ma eo afan alléluia c'est sur akundan nyamie wanga ti ulengbi tient ma ya ya wa nyamie wanga ti ulengbi tient ma ya ya wa Nyamie wanga ti ulengbi tema ya jawa 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 Amie Jésus ti ulengbi wa o
Nyamie kula ani anyinu nyam fata ani kan vlem fata blenga tiolie nyamie wa we jonglo blenga tiolie Jésus blenga tiolie Jesus. Nyamiengo ya fienda swaze ngla muye. Blenga tiolia. Iwa blenga tiolia. Jésus blenga tiolia. Nyamie wa we jonglo. Maye jitene ye tumandanga kwa ya fieke. Oni srasema otik mbaje. Blenga tiolia. Iwa blenga tiolia. Nyamie wa we jonglo. Blenga tiolia. Oh. Blenga
olie, iwa blengati olie, iwa blengati olie, nyamieti mi jonglo, blengati olie, blengati olie, blengati olie, nyami wawe jonglo, blengati olie. Jésus blengati olie, nyamie blengati olie, nyamie timi jonglo, Mo nyamie siele bla ya flengla muye, ya nyunyai, mo buke wangla muye. Blengati olie, blengati olie, blengati olie, nyamie wawe jonglo. Ma osielei obla. Ma wanyu nyai okbukengra mu yafiwa. Jesus. Mon ciel obla. Mon ciel obla Jésus. Mon ciel obla Jésus. Mon ciel obla Jésus. Mon ciel souffre me croix, me sikati nyamie. Ma be soua. Blengati olie. Blengati olie. Iwa blengati olie. Iwa blengati olie. Nyamie wawe jonglo. Blengati olie. Blengati olie. Blengati olie. Nyamie wawe jonglo. Blengati olie. Blengati olie. Blengati olie, nyamie wawe jonglo. Blengati olie, blengati olie, blengati olie, nyamie wawe jonglo. Ma Jésus sans enfant be bonda be jiaye, be bonda be dumata, be bonda be kanwi dumai. Be bonda be lease, be bonda be soe, be bonda be kamwi, be bonda be meme, be bonda be dumanda. Alléluia. Amen. Amen. Manyamie en okaye klokla, Jésus-Christ de maïno. Nkunda kanse kai jira usana kanga amienda sanga magwasi yo mai try mai tie looking that blue onina ima ablasan onin san mai sunya miende ikangalen su isonti amunusna kranga oya kime inige kra okra yoma nsonzon fwe. Amen. Ndenti nyon sanga ekanga kumbanga inyon sungu matiena tribruni sie ima ablaon onina. Maya miemvle ngwa sinya miende ya unjwe ino.
siani ni amo nglamu nyamul ke Jésus Christ manu manyamia un join on yamu tran manyamia surale on yamu tran manyamia baile on yamu tran mamu nyuno timbe tike mamu nyam fonga mu sunyamia wa mu nyulele gwamu kwanya viele Jésus de maino manyamia ra sungle mo ra sundo swara sukongwe ora swa e mangleo ai masi isilo gwako angloko afwen kla Jésus de mariano. Alléluia. Nglamoi ela nyamianse afinya miema e black lama e baba sinenta na oya mukla amulike ye ore no klama ofama mu kana ya su nyamien den su savie mole kuneke e flambe no ikiklisu e kuneke ela nyamien vre moi ya se e baba ngabeti kpengwe ngabe su aye bojuma idile no nyamien vre am kla e la mose afi anoma e fi yamsoklo yele ke eni anga mwe besu fite Pasteur Félicia, on est pasteur Xavier, et Boli Kasseke, ma yona eko soin bebo. Oko anomai, nyamian voici le nom, et croyez wali, et croyez soin bebo, et croyez fiteli, oma e amo e amo croyez la main, c'est je de maïno, ma nyamien ora monsi ni croyez amu yeli, strere nous aussi cano, like croyez amu yeli, en femme blé, en faton like, croyez amu seseli, ma nyamien, il rakme amonso, en si kan anyo ma nyamien, il no kamang ben, ma nyamien oyamulie. Inyon sou yele aimasi mone moti e mone kengati ti dele mone oma ke ifai bolija siwansai ajale kumbanga etui ikumbani oma isesi eu nama ke ibai benga mo bena sima nyamye boy ni betran aroko anza e kati kumbai e kan jasifai kan eklebena e fabe na enbe bla asonu na bekusuma be wa so Jésus no vie oma ikra isesi eu kengalensa ngamo metei yele e anu asenga mo diwa mo ifai kai mangu blo fanzi ka social oma molenga senle isino lienu unke mfrani no oma ngla mo samisi sueku afika eti arokumba no ba mo oti sakma oti kingi ka ko ina se savie ju e un kurende nga e kan wa ima ka be busran vie pa be travie be ni asran vie li ka be travie itia ma e kan e franu ka ma e kran eti sema pobo de wa bai asono wa bai ma e klak e kreiduma yeli kinga vara ke ji e nias na ji ten ilien se savie jon ko iun sambele oemaya sotima son be nga e fabie se be le ke be din mo nyunu ko ju savie nu okun be nwa ikatiure okun okleale eti la fia monsu esike be nga mo amu yeten e amo ye esra mi ke ora mo fanga na nwa mo nyunu be do ma be ora fisu nkme ora ngle mo ye ke miai na tinge Sram yexuma na ema vie de mromno unsu kenke me krakra ifaisa ifai urano oti klore inzolie sram vie benga bese ke be close sram anwu ebo ture kore mi aina fa unra social no atrakpale ye astra klore nga kuna ka yinglo le anyon fonga anyon sisire hali mbobo angwano ozu kama sonua auroro oni amu benga ni betran kokun nyame su jinglo ongwano kenga eti mai krakra ese ifaisa ifai urano anga na klema mu do makaso no vie kam jran e baba nga mo be kle do malon ango na anko kle manyamie o kai anga mo klate ngwa musanu ni se wakasien vie no mi aina bomone na osisi klema e kasien yele e aso nga e akpaso e katie menui e ora e kra e unfonga se dike ma e kra ga eti aso no se ma ban bo e pobo de wai e akpaso nti ablaun oni nu oti na ule kai klanga we kai cheche unu ye ablaun oni nusonio iti angamo ankredi amuduma ba mu kla amna kla oma nsura mu fanga ngra mu ye kama e miei nyame juma dile se alle wa wona azukla dima otima popo e kama sonu swanu ngumi e divia sonu swanu e divie auroro e divie cellule no e divie juma diule menu e likak ngame mi klusumare esuese esuedi itima e miei na mai kra e wuru selin benu oti chingi na se kenien oti ami chingi cheche satia sonu se manu abai boy awa vie sike sa son oti olie oti milie maya mie owukai lon e kra si e un popo anse ke fite e sama e unu bona anse ke sran vie banu masi anma ni ya mzukro nwe nti wa sonu ba nwe nyunu nwe afi kai ko fite ama eze nzu fite wa angwa ma fite lo ya sa ke benga mo e mata sulike oma ngale menui okun ekrai sie unpa afinka mata yonsu okun e sie mangunzo le nende okun e sunyamie lo okun
ekure lo okun eukai bang se sran via favie to isu lo e kura unende afi ke e cellule kono mo esieun se sran kon bama di ke ba nyon eske ni anga we bama okun nga oti yele isu pe wontin iti ma emi yi afi sran vie sentiment kan ni wa ini a vie leun kokola be so amatan so sia ke ini a kon la na zo yele ke be ansia mo iti ma ikokra ese emi yi na ma edijumai nama nyame duma onya kanvule alleluia nyame de ngama etingla mu yen oti nyame de kuma etuli ajale okun esieli i asika yele ka jajala vie mo be finglolo anze saviem bo oti afion ale bobon e asuli besu okun ekiseli kan o ma ngla mo e sasu yele nde tinga mo o asonu sema inu boti ndeti boy otinga sonu i moy boy éclair sulike dans février nous éclair rivière bobo masne semia kunda wa fomai okun e akiseli kan yele ke ma e ona ma be kla nga beti asonu ba boy be o asonu bo menu ma be kati Christ i son enfant ko yona nyamie ya nyinu nyai wa se isinti oma e kani Isama vient besoin de kaka et kiseli quand a kiselen l'englemo et à s'asseoir et surtout ma trama sange quand a kiselen ya amanga mo meten nglemo et à suisu ama nglemo ya ngamo eti yele ke ma ehiesa eninge me kla besu le fond c'est que renoncer à tout ma ehiesa eninge me kla besu na yakra Christ ison zonfo na nyame ya nyunyai wa kra wa seisi e gwainu oni e afiwa ama isono e abu inu jijile vie me akunda ngatema ese kama yesa ninge me kra besu ma etuibo e jijinu okun isi ngatema e kanson e buya kuna kokun ingama etike massa anzelike nga fifisi nga fisifite mo se stranga mo okon winwle anze okon sanga betia para kai so ngure ofingwa no fiti enwi sauniti anze kai sekema eyesa nge me kura be sui wa fasa e kura nwure o sie oniniemo sanga mo e ma e kura nwure osoni e popo vie me sungle mo ke esekema eyesa nge me kura be sui yele ke se esunyamie na se ena o me wure ke ningenga moye lebe nyamie ole boy ni eni nyamie tekpli ningemu ali baba ngwan ani nyamie atekpli ke se ke me yesa ningeme kura me sui i baba angwansu na to asanu ningemu senga yesu kenen ababa ngwan yo asanu ningemu asanu snao asanu blau bien bao i kura ngalen lo to swa sika likenga me nyame fama ho ingba inde enyame den kan nglamunio ama iwo ma yesa ninge mi kra besu ofara ke ewura ke ninge ngama elebe kan fi kanensa ibo otima erie ikpupu wa eso ifani ye wa eso sanga ibo itia erie sanga le bo yele nyame afi nyame oyirie ke ninge ngamo yili be enia besu e be cheche na iduma onya kanvule oma se ehunre ke eye sai ninge mesu stranga mo yisali ke su ne sieri ke sonyo ne tingali ke sonyo ne buli ke so iuyandra krikrinyo sanga stranga le iboy ya buli ke so iuyandra krikrinyo yele ke se inweli ke so ngo famanoi ifisra so se ngweli ke so ngo benui ifisra so stranson ili yele stranga yele ke boy ye buso akundanyo kai se ke ma eye sa ninge mesu wa fa se ehunra wa fa ngama ehunra ekun yele ke stra ko osan mla o ingwanso mlai o masran ifanga mlai o masran be busran mlai ya kantindel mlai ya ma be place ke atisa blofense ke droit
mlasoi oyoma onyumbanya mlaso evie seke akra kunde juma akra di juma akra like akra to swa akra kbelike vie ou ati mlaso vie seke ale atia de omie mlaso vie seke ale atia dilike mlaso vie seke ale ati alafi adomie mlaso vie seke ale ati asikanga ale afa siesie aronye sangeke kpenyamie ijajale nui mlaso beto nyamie iwakanda ibo afi nyamie duma se itie meka jublain achi awe na kali anu ma rorotio ali oro ali ekran pa oro sangeke mo nyamie sioi mo angwa ti nyamie lien konka juble kama we angwa nyamie kri ikran tin akpnisu afan ya ma nyamie ndeng okun achi alie achi nzwe na kan nzwe ma rorotio na kali anu ma rorotio sangeke mo nyamie sioi ijubla vie nyamie idumanga ma we ekran angwa no tin okun adialie anozwe kusumai nye alati adialie mlanu alati anozwe mlanu alati alafi sangekema ewe ekati krisi isonzo fantin boye Jesus bo tie enzolien ijublain amama ai mai ilafile bekran olo likran olo swabakran olo osinrekran olo sanga kama wafa yama mien yama eseke mlasoi afa yisraka nyamie isule no se eti Chris isonzo fem na emlanga mambobo isoni vie mwenga mambobo isule na akra yima sraka mwele ka jubla vie akra nyamie idumanuti akra bumo aka yima su mwanwe kama ali anye fenti adi ngle adi viano adi ndosoa anonzo eche akra chiangle makra emeso amanyamie ikrike mlaso nga mi krifama on akra fama mlaso afa soma nyamie afa ima nyamie domandam ifara ka la fi na do mie mlanu wenyo betijuma donye donchwe bedo mie donye donchwe bekango wa donye donchwe mlai iviere ngare ke kan vie son sange ke ba ti nyamie iwai mlaso nyamie kru awre sano isanga wra runti mais c'est que donchwe ngafara ka fa do mie afa vienu donyonu alafima asukoto asusre nyamie kongo afien mambe bongrua ala aswaba ala atala nsino ale ai mangoso asusre nyamie askunde nyamie yeleke sauliti yeleke akunde kenyo ai nyamie idumandana akachi sonzon fun ba na yanyu nya osesion gwenu mla nyamie idumanuti abu aka ayi somlai isu brevier qu'est-ce que je ne connais pas ça c'est face au frère face Jésus et ninga mo ebetie anwre sulike afada ke nyamie do manuti e se ninge som na ye di moaso ninge ngabetie anwre sulike ngabetie mvasue like iso ninge liambeti nyamie ilie stranga mo afada ke okleninge som fama nyamie onreke ofada kenyo nyamie kli ili ke ngoti mvasue like Jésus ils sont enfants afada ke oyonti isonti mvasue like son ofa ton nyamie bo ofa su nyamie osikeli ke ngoile oti nyamie le tio osike umye ngamo odele nyamie tio osike fanga ngamo le dwedwe ngamo o nu le nyamie tiama o dwedwe no baku efali ke efai bobo e bain efai masra e isra kai manyamie rom fuamo inda triburu nyo makon onima nyo efai manyamie e bobo e bain gwan efai manyamie o maka seke ma e yesa eninge mesui wa fanga fara ke enre siani niemu yoye ya sao ni meti yen fara ke e yesa ninge so mesu ngamo efi ibo tulenio
yele ke klosran bobo I bansai ngamo nyamie yiri boy ti klosran boy otoli fone noi klosran bobo bai okroma ke oya chi so ninge beyole okroma ke ofa mlanga be mei fonga mo mabe buisran okroma ke oya chi mlasomo sran okuneke onfe enti na wreka enwe unfe sanga mo fika na ijira sanga mo wanti yamie ijuma o met fe o mata yamie ijubla bi asunwo a unfe yele ke ninge nga ya ma yamie nti ijubla bi asunwo a unfe iye ke like ya bi asu ye wosa sa unity sa so yele ke nyo nyamie kli wa famwa nyamie kli wa dimwa nyamie kli osie onkwan sanga mo osie ye okana ongon so oma klostra baba ingwan okune makoy solike ngate ma fara ke so ngamo susu ekun yele ke sra okloma ke okenwa se nyamie isile ibo klostra kloma ke kenwa se sra baba banga ma nyamie jiresa se Jesus na dema na sima ngwan nga ofara ko kenwa se okla ko kuni suke okenwa se wutulei oti wakakumo ojingwanu bo asumakpa bo somalien osonipa okura ke me won se klostra bobo ba oklima su okura ke me wati mesu okura ke be sike ye bare okura ke be sike mo e bare nya e bare okura ke be siso stra bobo ba ingwanu ngamo nyamie ona famesa na siema ona na yimesa ninge meso ingwano yi okura ko kenwo se kenya mende ojinglo kle so say fa rom fu mu ndetre mo twen manso oni ma mo twen enwi zolie kengasa sran kunma ka kenwo se Seigneur Jésus ba wa ka ki sran ingwan ya nwure ban okura kemme won se sran fi ibo arolo yi masu kekre juma lo likakura akpenen okura kemme won se ndenga fino fiti samoti nde popo nde wote an yende sran fonga wralende sran ukalende ofime no fitema ino ndameti kekre okura keke won se ninge ga ebe mu beti tutre ninge ngate ma vara ke yesa ninge mesun ibo ikon ole ngate ma vara ke yesa ninge mesun ibo nyele ke klosran okla suma nyamie itingele so klosran bobo bai okla suma nyamie itingele nga nyamie se ke esewa yinkoma ikla buya kunda sangele ho fanga nai saunity afise Christ na kachima mi isiefo ni tingefo klosran bobo ifanga sa okla yoma itiema nyo akenkeni wa monfrano benga be na ima batemu ma we mi una ima sesiwa aboba bai askraya nde aima afwe bru anaya batemu salafi ma nyamie yamvo sile soyin askra koma nyu se nyamie ke mingwante akpa mingwan oti fakafaka oti sukusuku mfansiki awakanda mbo kami simianvo na demi anwa fanga mi kuri achi anguru sanga sabu akuna ke miuna viema sisi ikreka adufanya miekli ijuma dire angwano likinga ti nyamie lie fofara kai anwa babae nyamie to sabla nko wole sunia kama ba kure kas ken support ka anwa to straka nyamie kli jili anwa to so straka afi asema nyamie ke ikrasa kokra sanga ase nyamie ka baba krasa viembe ngokun baba kusma evie sa kenso nyamie ole ni kama kure yo na eni ya kpe ahụ si anini mu ani akrofa kpa mu misi oni minimu stranga ma osa bo Jesus na feme ingwan okla ting suma nyame kli tingele nyame kli jajale ngama otinge ka esi enwa kan wansi klostran sumi mama mi sanga kla mememe nati saun yo la inu sanga kla nati mano saun ti afi klostran bobo bai unenu se na nyame ye okay okra yama sason benoa ibo vada ko Jesus son ofwe na nyame ya nyunya wa sei singwan noin ovada ke is Australian okmri suka nyame kli tingei gwan is Australia kenwa se nyame timini sire ibo
Yo anka kra yo. Kaba wa yo sa dinge me kra. Bisu. Mi fei kra bo. Ti milie mie. Mi faula osanu. Na mami ati. Kemi devie. Fi osanu kunle. Yo mie fami. Yo mie fami. Yo mie fami. Yo mie fami. Mi yachi ikra. Osanu. Yo mie fami. Yo Jésus fami. Yo mie fami. Yo mie fami. Yo mie fami. Mi yachi ikra. Osanu. Yo mie fami. Fait kra yachi mie isanu. Jiosa na nyamie otinge ongo. Alléluia. Namwe ofifi isi. Ke duo koko yira. Mo fifi isa kana masai. Yele ke se ekpli sumo ya un sanga porti nyame wa eye san ke me kra beso mo e sa so me wura mo kan klostra baba bansa okra ema ibo fanga no kra ema klostra kra ke me won se klostra okra sumo nyame jajala so na se fa ya nyame isa no na osie sonzo fa kpanga ma yenu isono nyame sa e kra ese obubu e klai nyame osie ofai ngwan moy nyame timi ofa odi otra ase engwan no pekun enwe unreke se na onyamie nkra yema likebie fi se na onyamie nkra suma se na onyamie nkra yema okru sa o ma nyamie o afa ase tran engwan no kokun sie yobo atinio. Alléluia. Baba mi wen se sudi mo anyu ne pupu nyansue mbo ayekun ebo maako blisu na nyame di mo anyu ne pupu nyansue se pupu nyansue ado amosen sanga nyansue su boma ngle honkbai ya ni nyame amujaso sanga nyansue su boma afi nyame ngati ke susa boye iti da boye ti penengle boye ti asasi boye ti kurafwe boye ti anyuru nya boye ti kurafwe boye ti fangain se obo atin no ko pupu nyansue su boma manya me di mo anyuru titi jeje maria ino inwo se akwa songa finu fitei yele ka nyame awe oba atra ya ngure no ko sieni otinye ngo be kra nga beti nyame yiwai nyame awe otingebe be kra nga beti nyame wai bo nyame awe siebe nyame awe ojunglo faklebe nyame awe se otingebe nyame awe kuna katingo kana wai Christ isonzon fe ba na nyame ya nyunya wa se si ongwan no e ya so no awro no like kra nga yo no ofara ka nyame awe otingo nyame awe otingo ye malike kra nga ma yo an ka nyame iklusa nga na nyame iklusa nga otisa nga we okuti afa ofresa nyame awe yo ti so juma difo ngwa nga osama na nyame awe nyotinga yi ngwa so mfe ngwa so nkra jaso sanga koma moi ngwa so kwa kpelike vieba sanga koma moi ngwa so nkra wa akunda bi kra ba tinu sanga nyame onoma no ngboko sanga se nyame awe tinga ongwan like nga ma yo be yo ye. Alléluia. Efa Jésus dis-moi enyro eninge meyo afa Jésus dis-moi onyo oninge meyo ioninge meyo ye ioninge meyo ioninge meyo ye ioninge meyo ye ioninge meyo ye ioninge meyo ye ioninge meyo Afa Jésus dis-moi onyo oninge meyo ye Afa Jésus dis-moi oninge meyo Afa Jésus dis-moi onyo oninge meyo ye Afa Jésus dis-moi oninge meyo
re nyamia fa ma un ke nyo nyamia ukana akra yasa ninge me kra iboba baba ngwanso asadu ninge me kra besu na ukana me akra eso koku iya gwale me wa wen tinga kai na akra kachi sonzon fo ba na iya nyunya sesi angwano ti ma honest no sre yamia Nyamia ofa ongwan nyamia osi ongwan yasa ninge me kra besu nakana su mamro nakana su Jésus demande-moi et sort. Jésus demande-moi et sort. Jésus demande-moi et sort. Jésus demande-moi et sort. Amen. Moi bonda mama nyamien. Sien. E wa yi kele e fa ila amia se nyamien denga mo ya tin e kura igwa se. Okun esi eso ya wo faminu ni blain wa vie. Eye kele nyanso e kula ija so eba Hallelujah. Oh sanu ni boni glani wa we mo sanu Jésus de Maïno. Mora Jésus, Jésus de Maïno. Aidez là. Et ça, et à au fois, nous siens. Ancien et nous na beba kabenia osuna be sabesi et nous con ingoni etran kon kusuma balike offre fama Jésus ama eso enyama kona amena Cécile fitumodi ma eso enyama blind eno mama blind nyinoa kay fram nyam blind nyinoa eso enyama ja amena Rebecca ofin beumi ma eso enyama ino
Et soyez nyama diamo à moins Rachel ofi pebo mais soyez nyama ino. Et soyez nyama bomo ela ofi bongwano mais soyez nyama ino. Oko eni anganga ni kawa fano iye et soyez nyama kaku Delphine ofi Abidjan yo pougon petit boakera boakera ni kawa. Okoyeni angaba ke fama Jésus et soignema Kofi Aya Virginie ofin zue nous là mais ça Virginie nous Oh Noé amubo di balé et amubo di balé Anyamira muso et amubo di balé Ama eni amanga anti au fo mambani glemo e amoni bale mai sielike e nyamie soin e nyamie auronwa e baba sune tendant e sini eni ngabeti kmengbe soin e bojuma e dile no nyamie mvle e makangamo ni babando mano e amumo oni bale e sielike Jésus e auronwa angambali ke ankpe no sanjro e lofo amerike ansebeke ekuma e nyamie juma soa nama e mie be mie imlovi na ke ya mesro ingba mama nyamie lika reclama eni manga balike afa ohun afama Jésus ngawa atinga wa fe ati atin pa na kaki osi sikunle sike se aso Jésus nous osujima blo nyamie ouka eni manga blanga baliku kwa ke ofi petit ba ke mo bali yo esielike ka ulo sa juma vi osano sa bali na fiaso ya unglo sana nyama via na dimasri nyamie kuzuma na otike ori va klio afin nyamie swano para que cloc ele que com na e fai mamãe nyamie se ani nyamo nyamie kwa mon que o pabo de wa enzue vai ser amen yo mai jao mai stra minha cassinha na minha ramusu nyamie yiwaye mai sabesu nyamie yiwaye Nyamie yiwaye, yiwaye adelie. Nyamie yiwaye, sakpa. Nyamie yiwaye, sakpa. Nyamie yiwaye, yiwaye adelie. Nyamie yiwaye, nyamie yiwaye, nyamie yiwaye, yiwaye adelie. Nyamie yiwaye, sakpa. sakpa. Enwe mama wo enwe la wase enwe yiwaye yiwaye adelie Nyamie yiwaye, Nyamie yiwaye, Nyamie yiwaye, yiwaye adelie. esi anangama nyamie baklo fue wo ba de e la wase mwe klo ba ke wosa sakpa prin sungra mwe bali e aso ya mama yiwaye blemwa juke onvle nga fle be ka bo mamui be sabe si aro kongo be no fa be ya kyosai no ba ani be wa o fle ya bobo ye baba tiamba coin o ali nele ke gwakon sanga sati be nyamie otike dok mbache ba disa ni abe suso famille jeje ma no baba kanga be ko da ro menui ani be wo na be su be juma nga be di menu rabe su baba tike be nyuro timu dan na be pa be fite mo ayeso ivie wa elike e ma e si ya mvwengra muti mia pie nyamie nga oye si ya mvwengra muti mia nga oye na di juma ofra ko ngwa no jeje malie no baba wo ba ti anvo si fa me si monzue pa otombre sungra muyen ma onzue pa otombre sungra muyen ma onvle pa otombre sungra muyen ma onzue flolo otombre sungra muyen ma onzue flolo otombre sungra muyen jeje ma no anwanga beti wamu mabe ticket jeje malie no baba nyame kuri ivie wa be wureli yase be kateli ngwansu be fabe wura gbovie nu be to isi anua kadena ma kadena inu bubu jeje malie no a on dwe sifo nyame kuri
ingama be urali biswa be obe urali lomwe bo anwanyo anwansilo biswa nulo ma nwasombe bubu shishima anagama ma me kura be diye be nyamwa be nyasurale be nya anagama aunjua be anguna no be ngwanu shishima liano ingo bali boy ya nguna tikpoto wai batie mianie na fa fonvole ure anguna famie shishima liano mama be nyamwa ngamoni jumai idira blewa ju ngamoni ajai inuguru blewa ju ngamoti jumai like o frère soit prale lo totole like kura avra kayo atadile iu juma diro ajui tike wanu mo tike wanu mo je mariano a unju ami ekuri ma onvlenga unju flora mo moja sai okatabesu na ma betindre kunsa okpoto asien baba sisi be oni o awa dai ma kanvle nyo alien mama be kura be dialaje be kura be dialaje be kura be dialaje be kura ga beti se ma bab baba pobo denga nuai baba nyame kri yo be nyame yo be ali mafwe yo be zue mafwe yo be nikanya fwa Jesus de maeno masiamu be unjo be fon maniamu be unjo be fon mania bien be unjo be fon mania blanc be unjo be fon Nsra ma so no gbomo abe so ebo juma idile nui baba u kabe rabe su bien Jesus ma e no e sinya mien e fa ikra e pen e baba surintendant e ra salon ka so ansran ibolo yeah u ke so ibo na blengo dirobo to e wai ma kan vle nyode famille Jesus ma e no amen kenga o lo kusuma nyamie ga mo stre fama e wai sous la file no e so no famille Jesus ma e no amen sien baba envle Nyamie de mi vle n'enfa mama le ma wo Nyamie de mi vle n'enfa mama le ma wo Nyamie de mi vle ma fa mama le ma oh hey Jésus de mi vle ma fa mama le ma oh Jésus na ma on si le train vle noa na mo anyu nya train vle noa wa we kra na kanvuma baba nyamie longo ngama eso wa we fiano kuma ngama eso wa we fiano mo sin wisi no sa trei anangama like nga kwa fwa dwali mai tutubo sa plulu je mariana Majaja kwa jajain mon 500 je mariana esi nyamie fita ti de la mo vlenga wensoa fita ti de la mo vlenga wensoa fita ti de la mo vlenga wensoa ma anangama okrun sai osiem vlenga mon krun sai osiem vlenga mon krun sai osiem vlenga nama anangama ekura diojuma lede ojuo bale likenga kanvuma onaknesu sisi vlenga un awa moja san kata Côte d'Ivoire vleso moja kranga be weanse ba be fa be fle wa wete na wa wete ura be fanga na be ya bole sai maiso moja de oyengbe sanga Jésus
moja au fait film ici. Moi tu Côte d'Ivoire sous pito. Moi moja fa Côte d'Ivoire li ka moi. Na matimi finga quand na ma kwa tiwa c'est mlomlo. Musu ngokune ka tiwa c'est ta fille je te demande. Maman mi wa unjwe ino, ma be unjwe be klama. Nyame vle anfa moi surare a unjwe fonti anfa be yo. Ye ma Israël nyame ngati ye nyame iduma fu yo kare titi. Jésus-Christ mano. Ma nyame so no be se que amen. Mami akosuma wo. Yeah.